I evo nas ispred ekonomske srednje škole, čekamo Inića i ostale. Ovo je naš Marek. Toliko od Mareka za danas. I tako, mi trenutno sad smrzamo. Nenormalno. Nemoj mi reći. I tako, sad mi čekamo ko budale. I ova škola je u retardiranom stanju, kao što vidite. Naravno ne možemo da uđemo u školu zato što je zaključeno. Sad se smaramo i ne znam šta da radimo. Da, Marek. Dobrodošli behind the scene. Ko znam da će ovo samo scena biti snimljena normalno. Ovo je improvizacija. Dođi ovako i reci šta hoćeš, a? A da, ali to nije štreberski. A čime si mu ti pokazao, ti si mu u stvari pitao? Aj kao mi da... Ja sam ga puko da angli ovako. Turist. I još uvijek snimamo prvu scenu. Zdravo, Saro. Zdravo. Kako si? Hladno mi. Ajde bre! Ej! Snimamo mu. Prisustvujete događaju poznatom kao uzrok gladi u Africi. Ovdje Mija peče ždere kalorije. Ovo je izliv besa. Prekini. Vidimo šta ona to drži u ruci, odnosno džepu. Znači, guce jede. Ovo je početak. A ovo je kraj. Muški dug. Evo je već bolje ovako. Kakav huligan. Ko? Se dobro vidi žica, a? Što mi snima? Dobra. Super, prveneo. Bravo! Zašto Igor ovo ne gleda? Igore, uči na primjerima. Da. Matka, šakice! Šakice! Marek, hoće da ide kod mami. Super! Da. Momci, gledajte. Kako se zove? Evo ga, dete sa kompleksima. Evo ga. Ima previše kompleksa, dete. Nafurano govedo. Opasne face i pokušaj opasnog čoveka, ali ispao je ko časna sestra. Hvala.